بسام سعيد إسحاق نونري مسادل أمريكا جو واشنطن ميوان منه إجا بسام تو بخيرات يا كردستان 24 شامي چو گوته مسده يعني هسده چوا برسفدا راسته لگوری هندک سرچاوا دبیجن نهانو که جهر دم زیدتر شام و هسده نزیکن بوجه بجه کرنا رکفتنا دهی آداره تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. تماشفان وين هجا بلي نيت هي جحردو عاليان من جعالية هيزن سوريا ديمقراط هسدي وجعالية حكومتها فقو هيزيا شامي جبو قهشتن بركفتني وهناك هروها سدمجي قالك هنا كو بخوا نيتها بجبوكو بجين ركفتن جبركو في شارين نافخويج على قال سوريا هي كو روشك آرامي لسوريا هبل تفايا خاكا سوريا هروها جفاكا ناف دولتي بتايبت بشتي راكرنا سزايا قيصر دبینن کو سوریه آرام به ببد دولتك اولا کو گش پیدانه که آبوری تده به اف دخوازه که ناف دولتی و ناف خویی جی به یکی هر دو عالی جدینه جبو گهشتن به ریکفتنی هر وها تشتا کو بویرین لحلبی چی بو داوید او استنگی نه بقصدی بون جالی اجای بسام هر دوالیان لیافت تشتا چی بو باشه بله اجای بسام تو دبیجی هسدا و شام جدینه بوجه بجه کرنا ریکفتنی و آلی نزیکی هفنو هر یک پیشنیار خود دایدنو و نقاشال سرد کن لپیشی تا نابد 2 ساعت نونر مسده لألمانيا ميفاني كردستان 24 بوغوتي هر غاوا هسده و شام ريك يدبينن حتى ريكفتن جيب جيب كان تركيا دكافا بيني و هر تشتي خراب دكا او شريت دوه لحلا بيجي تشيبوي هر دستي تركيا تدابو هين بوفيد بيجن شه يعني هذا موضوع بابتك دن از بحثان نيتاتكم اف حردو علي نيتن اللي دستي وردانين هرمي اف درفي إرادة سوريان ام دمسد ام هيفيد كنكو ديالوج زماني ساعتي به و بربسياري به اجبركو دماكو دمشق خوازه نوراتيا همو سوريان بكه بربسياتيا كما زن لسر اوجي كو سوريان بكه يك ديكرنا سوريان جي داخوازه که دیالوگه که گشتگیر سوری هبه بی دسته وردان هرمی و کو باندور سر ریا دیالوگ نابرا سوریان بکه یکو بخوازه بگه چاره سری که سوری بخونه لی ام تدگهن او دسته وردان او پرزگریکن امنی پیوستین امنیین ترکیه لی ام جی وک سوری پیوستین ماجی هنه پیوستین سوریان اوکو اوجي اولويته جوان جي جرينكترين كو اوجي اباكرنا باوريه اگر باوريدنا برالي اند بي اباكرين جبو گهشتن به چارسريه كي آسانتره و اباكرنا ويجي نتني ريك سربازيه چاو اف باوري ده درست كرن دمك كيم دا كو حتى افرو او باوري تنه و حتى ده شر هبود بين واندا و قرباني لكتن اف پیشنیارین هاتی نکرن مثلا توليبونا هسده دناف ارتشا سوريا بچند فرقيانو سرکردین هرامزنین هسده یان جین وان فرقيان ج ارتشا سوريا بن و ارتشا سوريا در باسی نافچین باکور و روشالات سوريا ببیتن آیا او باوری هاتیه درست کرن ده اصل و اساس دا کو اف پینگا و بهنه هاوتن اوه پرس
الخطاب الإعلامي گوتارا ڕاگەهاندنی متشنج یا ئالۆس و ناهێ لە باوەری ئاوا بێ ئەم تێتگەهێن و ئەم دخوازنژی تێبگەهێن ئەv گۆتارên van گوتاران lê xizmeta hesedê û mesedê û rêveberiya xweser di پرۆسەیە باکردنە باوەریە de nake her mirovek باوەری bi kesekî nake ku gefan lê dike divê ku çareserî bi rêya sevekirina gotara ragihandinê be her wiha ku gotareke ragihandinî giştgîr hebe ji bo Sûriyan û dewleta Sûriye û berpirsariya Sûriyê di hikûmeta Sûriyê ku hemû Sûriyan bike yek بانگ لە یەکیتیê لە zêneke di êrîşkirinê de lê zêneke di tawanbarkirinê de em pêwîstiya me herî giringî ya Sûriyan ew e ku gotareke mantiqî be ne ku tawanbarî be هێژۆیە بەسام lê mixabinî یەک ji serçaweyan dibêjîte çi ji hêzên herîmî be belê لانê siyasiyê hikûmeta Şamê digel komîteya hevbeşa Kurdî bicivin li ser bicihkirina mafên destûriyên Kurdan di destûra dahatiya Sûriyayê de. Xebera hewe heye kengî dê bicivin? زانیارiyên li cem me ev civîn diberê de jî Ez naxwazim bêjim ku astengî jê re hatine kirin lê dihat çav lê dihat girtin lê dema niha divê Şam ku em dixwazin ser bikeve di yekkirina Sûriyan gel hemû Sûriyan diyalogê bike ne rêbazên rejîma berê bikarbîne ji bo diyalogê ew jî bi rêya şer nabe divê ku eger aramî û tevlîbûna serbazî çê bibe divê babetên siyasî jî bêçareser kirin em naxwazin ku aramî û niha hebe wek çawa rejîma berê dikir di biriya tirsê û lêdanê em dixwazin bi rêya li heftê geştinê bi razîbûnê bi û bi cîhanîna daxwazên şoreşa Sûriyê divê beynê da rolê Amerîka çi ye ku Kurd parastî bin di Sûriyanî da di demekî da hîn bi xwe dibêjin wekî mesedê ferqa vê rejimê û rejêmaberê nîne Tirkiyaya qirarê det erê û nerê hemî destê Tirkiye Tirkiya jî ev Tirkiye ya ku bûye sedem şaredihî li Helebê çêbûyî beyna Kurda û hêzên hikûmeta nûkeya Sûriye rolê Amerîka çi ye meselan rolê hevpeymanan çi ye Amerîka dikare rolekerînî bibîne divê yekê û dikare li gel hemî aliyan biaxive çi Hesede bi çi Şam bi çi Enqera bi daxwaz jî dike ku ew gotara ragihandinî ya nerênî tî beremberî wan her wiha ku Amerîka dikare diyalogeke erênî nabera aliyan de çê bike ew jî ku Amerîka wek min got Amerîka gel hemû aliyan di peywendiyê de ye û bi vê yekê jî em hêvî jî dikin ku Amerîka roleke îro di vê arasteyê de û em niha jî li Washingtonê em nêzîkî kongresê ne û endamên wê her du hezban belê di kongres û di her du partiyan de giringiyeke zêde din ku çareseriyek hebe û rêz li qurbaniyên Hesedê her wiha avakirina dewleteke Sûrî ku navenda wê Şam be. Baş e hîviyên hewa mezinin hêjayê Bessam Saîd Îshaq nûnerê mesedê ji Amerîkayê zor spas.